Thirikari na ni ni kintu kia bata sana. Yes. Na thirikari no for the first time tulenga thank you Tharaka Nithi ni agire na CS tana gena kabendera. Yes. Ani county mwera na nkero kabendera karea ngaiwa Tharaka Nithi azirate gutumana atika mchezo na CS Kindiki. Yes. No okachweria okona maitama mengi Tharaka Nithi ni magwani kulobi ikwaga okathuke thira kwina twanya we kwina kina Sebastian Mwangangi ari UDA. Yes. Kwina Rukunja kuria na ngere parastato kwina kina Kanga mari KWS kwina mangi na Tharaka Nithi ana mara kwina kwaina sirinde ni arutirwari ambassador. Yes. Kwina Mheshimiwa Bongo okite Mheshimiwa Bongo kuna Mheshimiwa Ragwa kuma kuna bado kuna importance ile kwa uko tukenenkerwa appointments ino nuntu mona muntu anenkerwa at least netakandire bakama kuma kwao nturani. Yes. Muntu atiwa chairman wa board ino ya bari gwetero kuna Tharaka Nithi kwina NCPB. Yes. Muntu Samuel Mbaera kwa. Yes. But nuko tukinyiti kiwango kireo tugatire we ona turi uri thirikari na Kenya Kwanza ego tutua wega kana ni omuntu okukubiria giciko kia mea utakuthikethira Mheshimiwa Gitonga Murugara oru akauga atire nenkirani Mwangangi tena thina nawe nturi thara wegwa ni patu akauga Kanga tena thina nenkirani patu wegwa ni Mheshimiwa Kareke mara ikari atiki upush usuira itonya tutwa wira riu kambuge atire bando tutari tukinya ara tungenda kwenda tukinyete na ukeja kuraitha menya kambuge mbere buruma mbebuge Tharaka Nithi tuje kene tuthuranaga na landslide no kulikana gitara ke bake twetirwe stronghold riu ningwete kione gita ona twathuraga uru. Yes. Twathuranire na big numbers onto netari in that campaign twathuranire big numbers ona Kenya Kwanza William Ruto. But kambuge in terms of reward tigali utoronire at least bendera CS but kambuge geti no jingi onto togwa ino giare gwete ni tukwenda ri no menya mawira mara matethegie muno mbaka na ni ndauga ona gitara campaign ni twatuna ma chairman makambuni ma thirikari ino da parastatos. Yes. Kwina ma CEO makambuni ya thirikari mebo ni bo bandikanaga. Yes. No riu na and especially mara twina thina tutona antu baingi bara tumba kuga ngobe thimu na kamori riu twina agwa at least kamonka kamwe riu wana tuthiete no gato kukuruma tutari tukwambiria kuthina maguru lakini kambuge atiri iketho tigita riri then tukona ri tukamba kwita bure gontu ri thaino no twina goodwill ko ne nkoromba atongoria betu batumire goodwill riu twina ma CEO ma kambuni ma thirikari twina ma chairman na other directors ni kenda riu antu baba kore bomite bakamba kuoja mdomo gwata ndereba omwe bakamba anatoka kwa mauri ciuria correct ona ya kwena twarambe uketho kwena antu baige bagwita no riu no kumenya twita kwa antu tabatatu mara uketho riu tutora alore meru kaja ukanengera we waruta ukanengera we waruta wera lakini ule mwana wa mukuna rukono di straight riu kambuge atiri wera ndaruta lakini ndaugira atiri iyo tio priority number 1 kondo ninde na mawira makuruta antu bange batena mawira mama nenkero ni banenkero but kambuge atiri wira uria ndendaga no wira gutwika mujumbe na ndenda gutwika mujumbe kondo nikora gwita Mheshimiwa ari ndenda gwita mujumbe kondo kwa mathina maria mbonete antu betu benamo na kondo ndi ugangita kondo kinga muno constituency nyingi muno. Yes. Mauntu maria mbithagira kuu ni mama to magambe gwa ndi challenge ndigwa nkegwa takati yo gwe antu ne takatu gintu twe baime na nikuga to maganchu wagite kya mujumbe teni yontetheka ne tuthondeka gicikombu gegetu ne gontu banjiaro ile ikeja ana betu ana bana betu bethire gontu kwega kogu kiuniko gitumikira to manchwa gite kya mujumbe nekenda tumba kuria gontu kuria kambuge ukeja kuraitha gontu kuria kwetu mbaka ria twathomaga tio twathiaga society tukajuria voucher ya ciakawa
tukathini oshukuru tukathini hospitali ona hospitali ona hospitali ne tamataka ira yari promissory note nitacheki kabocha kale ononge thoketha magira maceno wathia ne ba thomagira arasi wathia na bocha ukanenga na bara account ukathoma no gwa ona hospitali wathia ne yakalita credit card leo tukaona kwa nikathirire na mauntu machinjia society na union ya gitabulea nitubati guswira antu bange njira jingi jia kubatethi nikenda ajiari baba tinda bagita na tushai twakwira ana cukuru twakwira antu cibitari na ikyo tumito kuga atiri economically nitubati gukuria guntu kuria nikenda antu betu bena guntu kwa kumtambesha for example kura kwetu nituthatwe na majani batiru no kome majani makora ko na lugari na kwena mudito kwena kawa lakini kawa ne kanyire gonto bikona ne anyibire kwena ngombe atero kwa enderia batiru obombe gonde konyia no kome na ngombe kora gonto kwa kwanda na goteko kwena gonto kwanto bale maganda ngo tanakare okuna ndengo mara kale na nabo magutuni na gwaiti we anto bali avocado yes na makandamia ona mbembe bocho mbembe tinyingi muno gonto lakini ndetara into ili jomba kuruta mbesha na leo into ino njirere ambega yes ya gotethia antu betu talius okaraitha twina more than 10 on almost 20 cooperative nyamweria society ya kawa ani mingizi muno na niji kupeta migonda minene nitubati gwiciria atiri migonda no gutuma kurutha nyamujita ko cottage industries cottage industries netu industry tutu ni into akuga atiri kadha makondofia tukatumira makondofia tuka process no turite into nyingi muno ke makondofia including maguta mawe we kanjwiri ati bunde gwire yes nyamweria makandamia ni marutaga nyamwera na chino to kora ijia korea ona temero teno ate igapakwa yes ningo takanda mende hello yes ngandamia leo tukaruta cottage industries yo tukambira ko paki into yu into kambira igakirite employment mene mono anto baba taona kanyamo ka korea mono leo mtu akona into jia korea family kada ne area ningo tumwija lenda campaign kan kiuga ate tushwe factory area nikenda factory eno yomba korotha other products ita amona kupaka elia kwena into ta yogurt okay kwena into ta cheese juma kelia na into nyingi by products yu iga mbere burutu ka twena tabakuta wera yes na ishoka ile tembesha nikenda ndo beto bagete ate mona wera but apart from that nyamwera kishikumbuke geto kya mara ya kwimona kelima na mutukanya na niyo actually apart from nyamwera na rumoro tukije mheshimiwa le mwana wagaiti gutuma ndeci ya bunge ukwene makore mandengo mutu ndengo no magokoro kugushira munya kana muya na mwere na mbocho no tumude tu no magokoro ari tabaraka mangitete kate mheshimiwa leo tabauka kwire ukatiuka na ruthaka cottage industry menya ndengo takaiko na maundu maingi ni kwija ukagitabulea igashaurwa igapakwa ikenekirwa in paperbacks na ikenekirwa barcoding kana jumba kodoma ne machine na talibu tabonaga tukigura shukari yandegeto mumia sugar kwena makosa mari kwenda kwena kale ndengo kana yes kana kaanga mwere leo ukamenya ni mwere wakumako kaanga no okati ukena tiwa ukena ndo emutu no ko kagoro kati walwa no shuru wega muno no kuona leo tuleti tukenderia ndo bangi pakati pakatonda kambesha najo na monto mama na wekera kidi taligo ndo okati na kwetu ushuru mwingi antole batie gokia na ndio wa machine leo ni wa machine leo no nkuga dere tudie mwereo tudie moya tukena paki in 1 kilo 2 kilos gindo kambere tukote njida siri tukande kanto mono tushoke ile tutaka validation nyamwere eno ekongera mbesha nikenda ndo beto bonembi niwe ndo babonde kada umeta kaiti kana umeta rugoro kana umeta kana na ndigo nenko liganda ya kanto mondo mandigo menya ndigo talegu
okathi kwa antu wangu weta wakatharaka weta gira antu beka liyo na ndigu weka ya kolwa na antu ko jire kethokaga tukurea na injingi ikanenka ngurwe lakini nyamwirero okathi okena thi ina ku industry ndonete na ruraya okathi ithija machine ka shaura ndigu ya shaura ekaiko ina kodru antu kwena mpeo na ndigu ekaiko antu kwena mpeo nchaure ethiragia ntuko 21 yotendoku yes ntuko 21 leo ntuko etena ekoko leo ntuko 21 oketho go shwanto bakogora badi bakaluga metro kana bakaluga romonda nayo kana bakaluga na after ntuko 21 ndigo no ituge crips inoji ita ino to yes yeah no komidia kogu oteta kogu mulimi ateketate atiumia mulimi atiumia na mauni momento marenda agaragia kwa ridi yes lakini ine nkuga amona na monto momonde gishikombuka kya mara ya kwimona kelima na actually tiga njerera tutumagirana na rumoro ita kwa ceremony wite kelima the best route ya wite Mount Kenya ni Chogoria route na nije keno no kadiuka na ida kwa tourism kwa Kenya tourism Nyamwera the second the best route ni Chogoria route ine ya Chogoria awa market ya wite Chogoria kana wite keleani ukena itia wena ite nawe doge tombani wena ite kelima unio the best route ya gotonya kelima gotonya Mount Kenya utoni on the other day mtu weta kwa Richard Branson ne ajiriria that's a billionaire aitereria lakini wote mtu amenya kana ko billionaire wagitate no ndo tutemenyere tiko na magikuro kirabo menya riu tutina njira jia kugitate ri jia gutuma tumenya mauntu mama itukiambia mukuro kuna maternity yanju kumweshimwe mukuro kuna maternity yakwe nambi riu maternity na ro thiete wa Meru town lakini ni ote mo ile ba uga scenic ile ukanagira ugitite ate witetia nukuona kina potential isi kwa yes wontu ina ale wena mwana wa Chogoria wakijana ale na kelimani ona wakona kwikenda ruma ala yes na ni wetu nienda kana ntana dina no oda kinyama yote menya ligondo le rutiere niko tumenda ugatumikire in the tourist circuit atia na ni Nkolomba mujumbe wetu ona Bukareka Mbiuki onto riu nwe chairman wa tourism kamete ine kura bunge ni Nkomoromba na kuinyia agerie atwikire Nyamwera Mount Kenya East ekiro in the tourism circuit na onto ekiro in the tourism circuit no kuona ga ngari jingi ithija kajie na maante na mereri kina mereri orasio na ikoro gerita shuka ali gonto tutini in the circuit so kenda itekerua circuit ni agutetheria menya nitapole to map ukathoma map uthiete gonto meko njirere kwira ko thingate riu ukauma Nairobi uthiete Samburu ekwira ko thingate njirere ngia na rumora na nyuki lakini riu tugekero in the circuit anto bakayana no bathi urangate no bathi kena bejirite na gwetu na riu nikionaga kuma aria junction yes ya kuthinyere na makutano kuma aria makutano kuija gwetu urona mtu enda gikiurio ali ko tutea shongo pete potea shongo beja ka ubeja kugura kiurio lakini ukathinjirere ngi ukathinjirere ngi riu ni nkugatire ketho no kwenda ku promote antu betu bamwe bendagia kiurio bange bendagia Nyamwire ona kuina twina group jia kuina gira shongo bakona mbesha tito tagira urangeti yake ali once a year ni one day riu guketha kwina group riu ashongo bakeja bakainiro bakaria magichwa tukumeria megeka ni bakwenda megeka bakwendeliwa Nyamwera ona ngoji no jako liga Nyamwera ino bwetha kagona na shuka kagona yes kagona jako ile sia Masai so ukethira antu baba the youth kugetate ntaisi kana mheshimiwa Kareke Mbiuki no chairman wa tourism no chairman tourism yes lakini mheshimiwa bado nonile watu mandirikana njira wenu no yondo nete mutandao wetu kandela shanika tuiku
kandarasi nika tuiku wanyu njira wenu ni njira ya kuitia mutito lakini kala donde kirwe kala donde temporary lakini ni tueterete ro permanent gonto bara yu enda contract we contract wa yero ante komenya kadoka tira toroka na lakini contract ni aja nilo so nda se ne bateri kwa permanent gonto ende njira yo de nda se ke jago tu kanto bakena wau edo national disaster wanto kaba kuira no ni ndasi ambao ni ambao lakini era lipeirwa temporary rino anto ne bakomba kokoroka lakini nto koromba edonde ko permanent ke na goto ni action ko baita genio kana contract tunywe contract oli mo gachukua kitu ba yanto leo ni eromba leto wanto nyamwere u ni onjire agwitie kirima na itoka rugorero socket yu wona tuka ngari ona jina mereri ngena mbele koja nau wonto gukora mashimwa kwatira kidogo